January ni somni pathum sang ni somni panga ni nga ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule hei zet chu e khai hanti lo rual ani tatlo President office alwa chawa Donald Trump chu US state somni pani zetin kota an khing nghâl rup mai heng state te hi Trump party Republican party melma Democratic party rorel na state te an ni tlang pui hlom media te chon US state somni pani in Donald Trump an khing an timaya ani na taka chon state te hian an khing po ani chi alwa state sang Trump rorel dan du lo tu pol ten kota an khing ani ber zoka chutianga Trump khin na state te an soina chu ani ma zok ome kan puan to angin Trump hian president to kana thut chilvele executive order sang mingziakin America ram mi puiten nun phung le kal dan chi sang her dang lam dor thei thupe ka ti chuak ngal chumchuma heng zinga pakhat dan lova US lut ten US ram chunga an fa te US khole tuini nan nei thei zel chu du lovin Trump hian hemi khapna thupe khi ti chuaka chu US state sang Democratic Party chakna howa chuan President Trump thu pek ti chua hi US dan pui kalani ti in kota an khing ta ni kota Trump khin na thu boy thelu masak pani te hi American Civil Liberties Union le US apem lut pol te inzom khom immigrant organization le nu naw pai nei hnai mai tur intel khom te thelu ania Trump President Trump ni na kot thu boy nei masak pani ani ta ni hemi baka hian court thu boy dang pani chu US state somni pani Democratic Party chakna state le District of Columbia te baka San Francisco khopuya tangte a thelu ania Boston le Seattle la federal court an thelu ani heng court thu boy thelu a hian President chuan US ram chunga piang ni ma se dan lova US salut te fa an ni chuan US khole tuyan ni theilawang ti thu pe ka chua chu US dan pui bo chiat na ni a President hian athuna ina pi alama thupe ka chuani ti in kota an he kani US a hian ramdang atanga dan lowa pem lu thi an tam khopa heng dan lowa pem lu te tang hian kumtin naw piang nuai khalle singa chuang an omzi ani in soyania President Trump thupek chua hi manani chuan heng naw piang te hi US khole tuini na pek thei ani don lo ni in Massachusetts Attorney General Andrea Joy Campbell chuan a soya President Trump hian mi puiten dan pui hnoya dikna chanvo an nei achu sak theilo atibok US ram dan pui siam that voi som palina kumsang kha zariat somruk pariata an siam that citizenship clause a chuan mi tu po United States ram chunga piang chona pian naramani angin US khole tuini na neya aomna state khole tuini ngal bok ti ania hemiang che hian the Immigration and Nationality Act of 1952 a po US ram chunga piang ten US khole tuini nan nei thei dan tur hi a inziak bok ani kumtam tak liam to tangkha ni US piang ten an pian naram ani wanga US khole tuini theina pek chungchang hi in hnialna alo ni to a kumli chung zet America rama tual chung boina American Civil War a chuaka hemi ma zong hi chuan US ram chunga chiahlo African American te chon engti zong ma in khole tuini na le khole tuite ham thanna don angan don phalsak an ni velova hei hi US Supreme Court thu pe kani Civil War zo nuwa na sataka in hnial na le soi ho na nei ani nuwa US dan pui chu siam that ani ta a sangkha zaria somruk pariat kuma chuan dan pui siam that voi som palina US apiang ten US khole tuini nan nei zel tur thu hi tel ani ta ni hemi nu sangkha zaria somko pariat khan US Supreme Court a US apem lu tefa wong kim ak chuan US sarkar chu khingin thiama changa US apem lut fa te chuan pian naramani wangin US khole tuyan ni ngal tur thu Supreme Court thu rela omzui le ta a kim ak hi US apem Chinese nu pakara piang ni in China ram tlo a zin lo hole chu US khole tuyan ni lo ti in US alu an lo phalsak lova mase Supreme Court a kalin dan pui 14th amendment chuan US khole tuini na pe ti in US sarkar chu khingta a anne a Supreme Court chuan engchi le nampo ni se annu le pa te chu US apem lut ni ma se anfa US apiang te chu US khole tui dik takan ni a US khole tui ten an chanang ham thatna le dikna chanvo zong an nei thiang ani ti in dan pui tlo chanin thu an titlu ani chutiang chuni ma se US dan pui a hian
US dan lawa lut rute fa po US khwale tu yan ni nga lang ti a om lova US Supreme Court thure la po a om chuang lova US apiang to phot ti ania wange ro chuan dan lawa lut rute fa US ram chunga piang te po US khwale tu yang a chiar thei ania wangin thil la boi zota a pem lu tan tama naw piang an pun bel zela wang le President Donald Trump le party ten an ngai mo tak ema wangin an boi meka an la boi chho zel don ni po in alangani President Trump ni na office salu ni khatnia executive order ati chua hian US apiang po ni se anu chu US dan lawalul ru ani emo apa chu dan ang taka US omani lo chuan US khwale tuini ngal ngot theilawang ti ania hei mai ba ka hian naw piang nu chu dan ang thlapin US alut ma se US om nget tura dan anga pem lut ani lo chuan afa chu US khwale tuini ngot theilo ti ani le zela hei hian le khazir tura US alut emo jin kho thong tura US sakal US an om laia fanei ta meichia te fa thlengin US khwale tuyan ni aphal sak to lawani Trump hian US dan lawalul rute mai ni lovin ramdanga changan fa te US khwale tuini tir tuma US fanei tura meichakal antam thin chu angai mo thu alo soi fo to a chu mai chu ni lovin US Department of Homeland Security nan soidan chuan kumsang ni somni pani January thla thleng khan US rampuma chuan dan lawa US alul ru mihring makta duai som pakhat zet anom to a mithiam then khat chuan tuna chuan makta duai som pali velan tling to hi alang antiboka heng ho fa US apiang zongjong in US khwale tuini na nei ngal zel chuan America him lo theya chuba ka chuan US a omsa te a in anin thla pung chak zoka US khwale tui dik tak te chanvo tam tak an thu sakani ti chu tama tan na ni a US a khwan sarkar lai pui chuan an khwale tui te chu health insurance te apek vek thina wangin a om het te tan chuan engemaw chena an chanvo tur chu pui ang poin angai theiani hetianga President Trump executive order me ko ta khinani ta ka hian mithiam then khat chuan Trump hi chak lo mayang antia achan chu US dan pui injek chu President thuneina thupek ti choina khoi danglam theiani lo antia University of Virginia Law School professor Sai Krishna Prakash chuan Trump hian mitam tak thinrim na tur thil la ti ani mase to pa chuan he thil hi ko ta soifelangai dona President ina soifel thei pi alam thilani atia President Trump hian US sarkar lai puya agency te chu khwale tuini na chungchang hril fia dan tura adu dan hrilin malak tir po ni se an khwale tuini na chu sak te chuan dan pui tlo chanin ko ta kal chu an ti ngei turani a Supreme Court a hun rei tak thu boi soyangai nge yang atibok US apiang ni wanga US khwale tuini na chungchang hi US dan pui siam tha ti danglam thei chu ni te me umaya mase US dan pui siam thatur hian House of Representatives le Senate member mun thuma thena mun ni in an pompui nuwa US state zongjong mun lia thena mun thumin an pompui thei angaya tuna hian Senate Republican Party hian member somnga pathum nain lelama member somli pathum man oma House apo member zani somni nain an mani ni lolam zani som panga anom boka President Trump hian dan pui ti danglam turin US ro rel na sang pahnia hian chakna nei loti achiang hle ani state sang ko ta thu boi theluani dan kim changchuta langlo maila apoi mo lai ber chu US President Donald Trump thu pek chu US ram chunga state sang somni pahni zeta du lo tu omin ko ta an zual ko mek ti hi ani khowela ram ro pui beran ni angin US khwale tuini hi thak le lom tham ania soilan tongin healthcare le insurance ringot po chen fa kom thamania hei mai hi ani lova US khwale tui ramdang khwale tui ni kop te po an ram dik taka khwarel chiana thlengemo indona le tol chung boina wanga him lawa anin hriata US an ral tlan ani chuan US khwale tui an ni wangin US sarkar chuan alo tuam hlom turani ti te nia he dana wanga US ral tlan le in hum him mek hi ram sang som pasaria tangin mi makta duai khat aya tam anom mek ni in an soi khwale tui ni na chungchang lova po Trama executive order sang ti chuada chu anghong tur pol le mimal te chuan ko ta an lakhing chhozel don ti alanga tuna po hian state train khada chuan ko ta zual ko wanom tran to ti puana ni boka Trama America First policy ringot po hian hun rei tak chung chu US ati boy don ni in alanga
Department of Government Efficiency in ma an han langa US sarkar lai pui hnuaia hnathok ban then tura hmala ka ni chho phei chuan US ram hun sang sanga boina eng emaw chu a chuak chhodon ti hi lang chiang khop mai Bahzar lo thira wangin kan lawm e